Ano't nakita yu tatay sir, tatay nadiskubre yu iso? Di dyan nakabitin lang sir. Sa may ko inayaban dagito sir. Iso lang sir. Sino kaduman ng perde detoy ari daw yu sir? Ay siya lang nga sir. Sir, manot tawan detoy kayong mo nga Mga 15 na sir. kasano no yung nadiskubre nga iso nakit nakabitin tatay sir? Nalukatan dito sir. Free daw so. Maya mo dito sir. Nagpatulong ako kisa sir. Ang moment digitay na i-share na kanya yung problema na kuma sir. Sir, awan. Amo mo uni kami sir. Sino't kabalay na dito balay das? Ay ni mother na lang sir. Ta damo bukod mi nga pagigyanan. Pasaray may kamla bisita kasi dyan lang sir. So, manot tawan na sir detoy kayong mo? Mga 15 sir. Grade anan? 8 to ka sir. So, umay mo lang kung bisita ang tatas. When sir. So, sir, kas na ko na dito mestra na tatay nga kas lang ada ka no ti na i-chat na i-text na. So, awan iti kas lang knowledge yo deto. Awan sir, awan pulos. Ami ko dito sir, ami mo tammo. So, hanyo met nga na inamnama dito nga mapasama kanya. Sir, when. So, mo namnama mi sir. Ano't nakita yu tatay sir, tatay nadiskubre yu iso? Di dyan nakabitin lang sir. Sa may ko inayaban dagito sir. Iso lang sir. Sino kaduman ng perde detoy ari daw yu sir? Ay siya lang nga sir. Iso. Tapos nagpatulong ka karigitay. When sir. Pang ko inayaban da manang.